Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para bapak, saudara, ibu, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian urang sesarengan kawitan, urang sami-sami munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud istighfar salat kami salawat ibadah Allah sampai usul wabil khususnya acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Astaghfirullahaladzim wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.